Menteri Ketnat Kamyadari Rajnath Singh ne katsingi ula penong ya kajing kren jongki ari ba Menteri Ketnat Kamyadari ka Vietnam General Van Van Giang ha New Delhi. Kajinglom khajna ne ka gross direct tax collection jong kamang tingka ba 8,000 phulai pusau kalakot shaka khat ponyeu lai na kashispa. Kajing rakhe ya ke International Day of Yoga kan Shillong ha apoi tarik ujalew ha kaleng ke perthai. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi unsa Mynta ha ka Yoga Day program ka banlong ha ka headquarter jong ka United Nation ha New York. Ka submarine jong ka Indian Navy kata ka INS Vagir kan sastang menteri kamno da ka balet sa Colombo na do ka khandai tarik ujalew ha do ka alpo tarik ujalew. Kajingalang kabalay bat kabakado jong ka G20 Sustainable Finance Working Group hapo kajinglong President jong ka India kalastang ha Mahabalipuram ha Chennai mentakasngi.